Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, pagi ini kita akan coba belajar surah Luqman. Ada Maci Ramlah Abdullah di Malaysia. Silahkan Maci dimulai. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Maci. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Ambil daripada wa yu'tu ke Pak Ustaz? Ya, wa yu'tuna boleh. Wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla Lahwal ya, bukan lahwal. Lahwal. wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Bigoiri ilm, bukan ilim. Kalau ilim berarti ada baris. Bigoiri ilm. Ilm. Ambil di mana ya Pak Ustaz? Dari tadi. Di Wa dari awal wa lagi min boleh. wa minan Iya wa Maci. minan nasi may wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Ilm. Bigoiri ilm. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. Bighairi ilm. Kemudian Maci wayat takhida. Wayattakhizaha huzwa. Ulaika lahum azabum muhin. ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Kemudian
Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'aha. Ka'alam. Iya boleh. Ka'an lam yasma'aha ka'anna fi uzuna ka'an Udhunaihi. ka'an lam yasma'aha ka'anna fi uzunaihi waqra. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'an lam yas ka'an lam yasma'ha ka kanya ada alifnya jadi pendek. كأن لم يسمعها كأن في كأن قلنا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. Boleh diulang balik Manci? Wa idza tutla. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'aha. Ka'an lam yasma'aha Bukan ka'anna fi ka'an lam yasma'aha. Ka'an lam yasma'ha. Ainnya mati. salah Pak Ustaz. Iya. Ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunaihi waqra. Fabashshirhu bi'i Fabashshirhu bi'azabin alim. فبشره بعذاب أليم. Kemudian Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Kemudian Khalidina fiha wa'dallahi wa haqqan. bukan wa'adau, wa'dau Bang Ci. Jangan Wa'da wa'ada tapi ain ini mati ya. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan. Wa Khalidina fiha wa'dallahi haqqan. Kemudian huwal azizul hakim. wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ar wa Iya, al wa diulang. alqa Diulang lagi Ci. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ar Iya, wa alqa. wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Kemudian هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين بل الظالمون في بل الظ- بل الظالمون في ضلال مبين. Coba Maci, balizzo. بل الظالمون في ضلال مبين. Alhamdulillah masih dipandai ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa Oke, Pak berbagi Ustaz. dengan yang lain ilmunya ya dibagi-bagi. Ya Maci. Terus ya Pak Ustaz. Terus Maci. Walaqad atayna Luqmana Mal. walaqad a- walaqad walaqad atayna Luqmana al-hikmata anishkur lillah ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. ومن كفر فإن الله غني حميد. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله inna syirka la zulmun azim. إن الشرك لظلم عظيم. Kemudian Wa wassaynal insana biwalidayhi ووصينا الإنسان بوالديه hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu حملته أمه وهنا على وهن وفصاله fi amaini anishkur li wa liwalidayk وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك ilayyal masir. إلي المصير. Wa in
wa in jahadaka ala wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma وإن fala جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. Ya Maci, terusin. ambil daripada Ma laisa laka. ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع Wattabi' sabila man anaba ilai. man ana panjang Wattabi' sabila man anaba ilai. واتبع سبيل من أناب إلي Summa sum ثم إلي summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Ulang lagi Pak Ustaz, salah tadi. Oh boleh. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sahrah fi ambil daripada fatakun fi Fataku fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. innallah Innallaha latifun khabir. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله Innallaha latifun khabir. Kemudian Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wa anha 'anil wanha jangan anha wanha. Ya bunayya aqimis salata wa Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Wasbir alamas inna zalika In inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf
وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور Yang ولا balik Ustaz. تصعر. Terus masih ولا تصعر. Wala tusa'ir خدك. wala tusa'ir wala خاء 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 tusa'ir خاء خاء. wala tusa'ir khadaka linnasi ولا تصعر خدك للناس. خدك tasdid Maji. Ada sabdu Maji. wala tusa'ir khaddaka linnasi wala Wala tamshi, janganlah berjalan dengan congkak, dengan sombong. wala Wala tamshi fil ardi maraha. wala tamshi fil Fil wala ardi. tam wala tamshi fil ardi Shin. marha Wala tamshi. wala tamshi Shi. wala tamshi fil Shin. Shin besar. Wala wala tamshi fil. wala tamshi fil ardi marha ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. إن الله لا يحب كل مختال فخور. Waqsid 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 qalqalah sugro dua-duanya. waqsid fi masyika Waghdud waqsid 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 fi masyika waghdud min sautik 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 waq waqsid waqsid fi masyika waghdud mash sin besarnya keluarin waq fi waq mash waqsid fi masyika waghdud min sautik saw waqsid fi mashyika waghdud min saw min sautik, bukan min sautik, min sautik lagi macam waghdud min sautik waqdud min sautik in ankar inna ankaral aswati wanya in panjang inna ankaral aswati pendek inna ankaral aswati la sautul hamir inna ankaral aswati lasautul hamir. Kemudian terus ya Pak Ustaz. ya Maci alam tar alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard Ambil di mana ya Pak Ustaz? wa ma fil ardi Wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah
وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير صدق الله العظيم. 21 dulu Sadaqallahul biar masih azim. ulang-ulang udah bagus nanti besok kita tamatin nih Mas ya. Ya, Masih sudah pandai sudah bagus cuma tadi ada beberapa yang tersilap diulang oh, balik biar mantep betul ya. ya. Mhm. Maci Terima terima kasih banyak Pak kasih. Ustaz. Sama-sama Maci. Billahi Hmm. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.